ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo gitega amatwi wumva ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugira aha mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Rwose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo ariko ituruka n'ahandi, uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande birakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute?
kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo. Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation to try and cut the long story short. Many times I meet the ambassadors of countries credited here, either based here or based outside, or I meet government ministers of different countries. And when you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. Say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR, I mean, how does being 90 years old become irrelevant? How?